Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor kimat ginya phai mentasha ki Khubor na ka Jylla. Ka dorbar telang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hagisngis dang dorbar haka khandai tre Nohprah arajar posau daga wega sur lapas ya resolution ban persya jur halor ke invest Meghalaya agency badekani on zapha shika sarkar Jylla. Keseng Hinyol Youth Development Council hapo ka jinglam jong president ba war ai sotun Kalit yakendu ya ke Director General of Police ban penpau ko jing Sngokhya hadi maglayo jingtip bagi khar Bangladesh kla Jylla palan halat rembai 100 kilo pada ki benta jong ka Shilang. Kani ka seng la penpau ru ko jing Sngokhya hadi melami ki jing berngam jikin hu na Bangladesh ban klon ya ka Assam Tripura bar Kolkata daga bakam bagi degi jaka jongki bat kani ka bu jingma ya kani ka Jylla taradan ki khar Bangladesh ki bidan jingade bat kilek no ki biyo ban Wanrung hakani ke Jylla. Komisi benta bente lakam ya ke jingle benami hakiyo ki had ki bahap hapo upur sam jangka Khasi Hills Autonomous District Council bat kumjuru ya ke jingle ki nongrap ka dorbar telang hagasngis dang klamenjur bat pas daga council ya ke Khasi Hills District Establishment Management and Control of Markets Rule arajar pausa. Hagajan mi jangka sngi pale ka khandai tri Nohprah arajar pausau ubak Gilbert lalu haring ka kenhun jong u kalit ban penyesok no yalade bat Keseng United Democratic Party lani ke UDP lapdiang sngo bahai kini baro do president jong UDP is Khasi Hills District ubak titas tablu khan UN bok club bat ka bada syambha tangsang kalong gila do ha ka first so tham chess championship ajar pausau blapen long da ka Khasi Student Union jiau pelun ha ka khat pratri Nohprah ajar pausau Komisi benta ka jingra ke lingko sngiap jong melong sosotha. Keseng ginongnya bagi try auto rickshaw hanongpo keblatip kum ka Nohprah Region Auto Owners and Drivers Association kalayo ila ka jong ka office trekam jongka pat ya kini ka office la plipat ba do MLA ka Nohprah uba Meral Bonsim. Kini ka office ka don haplau jong ka office ka DTO hanongpo. Sembut mendirang ba ka Jylla uba daipet ya katanat kampo yeng uba preston tensong ulakin tu ya keseng Hinyotrap National Liberation Council bakawan phai biang syakami jengya keranya suk pat ka sarkar. Uba preston layat ho bagi HLC kalapa shiti syaka sarkar baka kwa banyak keranya suk klam da boken don. President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulong baka jingtmu jang ka BJP ban penlong kuwe ka election habrok kuwe keri lane ka One Nation One Election kedi ka jingtmu ban penduk jat ya kiseng riulo. Keseng Boy Youth Federation Western Zone kalit ban ai jingarap ya kilong yeng hakashnong sok kerbam ki belamat ka jingja basngausi nakadago jingpruk ka yeng jongki. Ki yeng juga kong Pyrthei Mary thank you kala plu hakasngin set jan bat barok ki jinan jing am jangka kala de pelon. Mentap penginya phai syaki Khubor na keri. Ki Sipai Assam Rifle bat ki pulit ka Mizoram kirayo kurup ya ki secret pelawan ra na bari ki besyong dor kembah nyo point pra klor tingka kirayo kurup ya kini nagashnong chalon ke badan ha ka Lauthlai district. Kirayo kem ya unong kayito blatip kerteng kum ulalren chana. Hakoi pat ka jingja ki Sipai Assam Rifle haringkat ki Custom Preventive Force kiliok kurup yo kuai kayito uba sawaja 104 kilo basyong dor kumba lai polak tingka nagashnong mun meltha ke baha Changpai district. Uday kuai belawan ra na Myanmar. Kelami ka thamaktin ke bajur hapadeng ki MP ke BJP bat ke Kongres namar ka jingsha kenyat jeng ki arngot ki MP ka BJP katau Pratap Sarangi bat Umikesh Rajput ha ke jingya pin ibor hapadeng ki MP ha Parliament Complex. Ka MP Jangka Raja Sabha kalit ban ujo show chairman Jangka Raja Sabha bat kelakin no ba Rahul Gandhi lalet tam yaka. Ka Phangnon Konyak ke MP Raja Nagaland kalaong ba ka kata bahaya ka nagadaw ka jingle klam akor jong Rahul Gandhi. Ka Konyak ka deru ka state Mahila President jong ka BJP Nagaland kalayat ho ba ka jingle tam jong Rahul kede hakmat kerdap bandrong sa parlimen. Rahul Gandhi ula kentat ya kene ka jing kenno bat uloong ba kede tang ka jing kwa pinthop riaya u.
Umin tirang bak do keri Narendra Modi ulawat jingtip syapang kakoi kakya jong ki arngut ki MP ke BJP ki bela mensau na kadau ke jingnya pin ibor bat ki MP ke Kongres ha Parlimen. Umudi ula phone yu pratap sarangi bar ya umuki Rajput bar ula kular baga sarkar kendan ringkat parki. Ndrungut ki kinthe bat arngut ki khenna ki bedai ki nong jungok kai na pedeng ki khat laingut ki belayap ha kejinga tako ha pedeng ke speedboat jong ki Indian Navy bat Kylleng ke bekit ya ki nolek nangwan na gateway of India ha Mumbai. Ki kinhon yarap ki dang yai beteng banwat sa arngut ki wepan ki bidang jar ngai hadu mentaru. Hadu mentai ki don khat laingut ki bayap bat shispa khat laingut ki belala ban pelaitim. Degi hajar ki pat ba ki la tuoj ban ai Khublei khat do ya udu khot jong ke seng Kongres bela klat no Uridul Islam ha Kamrup district jong ke Assam. Uridul Islam ubadang sa pusan snem kartau la klat no ha kesni balang ha Khubor baga seng Kongres kolektor Raj Bhavan ha Guwahati. La kenno bakada ko jingyap jong u kedai namar bagi pulit la penan kampalat ya ke bor jongki. Mentap punya pai sigi Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kendai ngut kiberi ke layap bat bongut ke la mensau namar ke jing kerwit ki sipai Israel hanong ba jong ke Yemen bat ha Red Sea port ke badan ha Hodeida province ke jaka basinsyar ki Houthi. Ki Khubor ke la thoru ba ke Israel ke la the de ki namding hanong ba sana badan ke jing julor ke bashirkai. Sapusau ki beri ke layap bat nyopun remut ke la mensau ha ki arli ki jing jo accident ha kasngi balang ha Ghazni province jong ke East Afghanistan. Ke jing jo accident ke dei ha khapsor jong ke Ghazni bat ke Anda district. Kadau jong ke jing jo accident ke dei namar ke jing nya torti ki nong nya bat ke kali bekinya ke lahap syariat. Acting President jong ke South Korea Han Duk-so mula pendan kam ningkong ya ke bo jong u kumu president da ke bekentat ya ki hindrut li ki bil ki bela pa sya u president buun penlong anya ki. Han la shimti kumu acting president di hadin ke jing sya penha president jong u Yun Suk Yul. Han loong bo kentat ya ki hindrut li ki bil namar bo kwa bakandan ke jing atai yathir ke bajanai ha pedeng ke sing san Pyrthei bapera-pera. Keterak sentiat jong ke South Korea kelakam bekidan kumbashi spak ngut AA ki sipai jong ke North Korea ki belayam ha kejunya kun thma ha pedeng ke Russia bat ke Ukraine kedai ketenat kelap pentip bagi junyap ki sipai North Korea ki belapha Russia kelak ru bankot syaka jar. Ke Turkey bat ke Lebanon kila minjur bakin yatrelang ban pej ke jinglong jingman ha Syria hadin ke jing klemno ke sorka jong Bashar al-Assad. U Presiden ka Turkey Recep Tayyip Erdogan ulong begini ki arli giri bamarjan ki donnya ke benta bakrau banile AA na ke benta ke Syria khamtam ha ke bede ber ke syong suk syong san. Ka sarkar bashipor Syria kalong bakwa bekin wan phaino ki sipai bat ki officer jong ke sarkar ke berim ki bela phet kerat si Iraq. Ka sarkar klapintikna bakan om pincitami AA ki la ki wan phaino shala ke jong keri. Kelapin tip ru bahkan penbiang ki jaka pediang sngau bahaya ki khapot bat kanyekran bat ki Iraq bahkan pensuk ki bikin wan phai biang no shalaya. Tikitu ki Khubor hakimat Khublei.